muntina kanami pite tunia zong he atha tain hi che YouTube channel hin ikimutu kitawin ichiza chun na bon sawin jingka pha tunia ka hin sainom kit so hi le tu jing ka in zong mong bung langin na iloi ho KZVV ho to e sante na pungka khat pungka ni firing anachi ra in ichi thu chu niaw khat ka hin update no min aji chu group ho chu vet na he le lunggim gim na hello ho dinga chu lunggim gim jong cho ji in ichi ja chu ke chu arang mi khat ka hi ja chu ke yong chu agal muna chu aga zawang chu ka hi di poi hi jong le arang mi khat ka hi ja chu ka het kham chu ken jong ka hin update go da hi in na ka sei khil o ma jong le ki ngai da mutin ga ki sei pai le tujing ka firing chu ti a le sei dan chu ke KVV ho chun thal te sit na kar tu sam chu khat ve to chu aga ka ole e san te chun ke ho e ka bu tam ati wa ki chat wal ja chu na ahin chu ti ka lo hi cha pa na chu firing chu hung chi sape a hi in 4:30 pat 6:30 chan ho chu ki kap tu na cha na chi sa hi in na bang phat ta in koi ma cha wang chu ei ho lang a hi in koi ma cha wang chu aki sukha amul lim jong chu in po win na thi amang jong chu i po win pathian thang vai in ki han nang chule nu te ho a hi in muntina kanami pi te ho a hi in na taw na an pan an la jing ho ei ho zal nang ho zal a hi in na chule ama ho zala yang chu boina i ma cha thi na man na chan to le he la na hung hoi do kit ba hi in ji ja chun e bon cha chung wa ki pa thu aga ki sein ma ban ti ho a jong he ep hung thung dham ti jong chu aki sei thei pun na jirwam lang niaw khat aboya he le group ho che vet wa he le mun tina sa langa na ku kele na ho jong ilungu gimma ma ding hi in gala ku na thu ki ja chubanga chilanga cha aboya je ki ho lang ho hin niaw khat thu ka het wa group ho a ku na ka het lo ka lungu agim banga chu na lung gim ding je a cho niaw khat ka het kham chu ka hin se hi in chi ja chu ma ban ti ho a jong kanami pi te hon taw na pan ila na ban wa jong pan ila jing pe wa nam se pai ho a hin VV ho dinga pan ila azom jing pe ding win achai na pe na iga ki tem ve o